buncis, jagung muda. Ya beli. Jangan lupa sawi putihnya. Sambel nggak bisa ketinggalan, Lur. Teh. Lor, Buli sekarang mau masak sop, Lor. Ala Buli. Beli. Bahannya ini loh, Lor. Ya. Ada sawi putih, obes, buncis, jagung muda, kentang, wortel, ada pre sama seledri, Lur. Iya beli. Ya ini nanti ada temennya, Lur. Apa beli? Dadar jagung, Wih. tahu karo tempe goreng. Peh. Ojo ketinggalan, Lur. Apa? Sambel. Nah, kuwi. Lah panas-panas gini, Lur. Bulik karo babe tuh pingin mangan sing seger-seger. Makanya bikin sop. Sedulur masak apa, Lur? Kalau panas gini, Lur. Sekarang Bulik tak motongi dulu, Lur, ya. Ya beli. Motongi sayurnya. Ini, Lur, buncisnya dibersihin dulu. Ya beli. Dilangi enak-aneh, Lur. Pucuke ngene iki. Buncisnya diketoki ngene, Lur. Nah, Oke. sak ini iki ae. Jagungnya muda juga gini. Nah, jadi satu ngene. Ya beli. Sekarang ngupas gini, Lur. Wortel. Ya beli. Ini bumbunya sop, Lur. Ya beli. Ada bawang putih, bawang merah, polo sedikit, merica. Sekarang dikasih garam, Langsung ulek ya. langsung diulek. Beli. Sudah halus, Lur, bumbunya. Ya beli. Habis gini nanti digoreng dulu, Lur. No. Biar sedap. Oke. Ala Bulik digoreng dulu. Seger ini nanti, sedap. Bumbunya digoreng, Lur. Ya beli. Aromanya jan sedap. Ini sebentar apa lama beli? Sebentar ya. Oke. Warnanya agak berubah no beli ya. Agak berubah. Agak matang, berubah. Bumbunya sudah matang, Lur. Ya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya sudah mendidih, Lur. Ya beli. Terus ada wortel, jagung muda, buncis, kentang dimasukin dulu Ya. biar nunggu empuk. Ya. Wis empuk, Lur. Sekarang bumbunya dimasukkan sini. Oke, sing digoreng mau lho, Lur. Ya beli. Wis umep, Lur. Sekarang dimasukin kobisnya sama sawi putihnya. Nah itu. Jangan lupa. Jangan lupa sawi putihnya. Prenya masuk, Lor. Ya beli. Sekarang dimasukin penyedap, micin, gula sedikit, Lor. Ya beli. Ini, Lor, seledrinya masuk, Lor. Beli. Biar tambah sedap, Lor.
Sudah mateng sopnya. Ya, Beli. Dintas. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, aromanya sedep. Macam-macam isinya. Warna-warni. Lor, iki bumbune dadar jagung, Lor. Ya, Beli. Ada lombok keriting, bawang merah, bawang putih, tumbar bubuk, Lor. Oke. Wis ngene iki tek, Lor. Langsung diulek. Langsung dilek. Garamnya dikit dulu, Beli ya. Dikit dulu, nanti lek kurang tambahin. Wis lembut, Lor, bumbune dadar jagung. Ya, Beli. Sekarang ini, Lor, Gimana? jagungnya dimasukin sini dilek, Lor. Oh, yang disisir tadi. Disisir tadi, Lor. Tapi gak kabeh, Lor, lek ngelek. Separuh ya. Apa sampai halus, Beli? Enggak, kronyal-kronyal ya. Kayak gini aja, Lor, nggak usah terlalu lembut. Sik kronyal-kronyal ini ki. Saiki di bareng nerene nah. Ya. Dadekne siji. Dikasih penyedap, Lor. Terus dikasih micin. Ya. Jagungnya. Kasih gula. Gula. Dikasih tepung, Lor. Tepung apa, Tepung Beli? apa? Tepung terigu. Oh, terigu. Terigu apa terigu ngene iki? Terigu. Oh, terigu. Terus kasih air, Lor. Ya, Beli. Airnya secukupnya, Lor. Kayak gini, Lor, adonane, Lor. Beli. Dadar jagung nggih. Terus sekarang iki, Lor. Dimasukno apa iki? Seledri, pre, lombok dipotong-potong, Lor, biar agak pedes dikit ngono lho. Tahu deh digoreng. Tahunya wis matang. Tuntas. Tempenya digoreng. Dadar jagung digoreng, Lor. Beli. Jagungnya wis mateng, dadar jagung. Jos tenan Meringin. Goreng lombok buat sambelnya, Lor. Ini kan tomate, ya. Lombok wis mateng, Lor. Ya, Beli. Kalane sambel. Iki sambelnya, Lor, ardula kayak garam. Kayak penyedap. Penyedap. Kayak micin, Lor. Siti ae. Gulane gak usah, Lor. Buli gak seneng legi sambel. Oh iya. Kasih berambang goreng, Lor, biar sedep, tambah sedep. Wis, 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 wis. Tahunya wis mateng. Tuntas. Wis. Ini santo mate. Ya. Ini santo mate. 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 Ini
Lur. Le masak sayur sop buli wis mateng, Lur. Ya, Be. Saiki saate babe karo buli arep madang, Lur. Monggo. Mau madang sekarang, Lur. Ya. Wes, monggo, Lur. Buli, jimono. Jangane. Jangane iki, Lur. Iki Lur sope, Lur. Wah, mantep, Lur. Ala buli, Lur iki, Lur. Be. Wah. Wes. Wes sik buli engko imbone buli. Oh ngono. Heeh. Duduhe. Ya, dudu. Sip. Dah. Jenenge sop ya harus Tangane dudu. sresik, Ya, Be. ya. Wes adil satu. Ki, Lur. Mantap ki, Lur. Sambele, Weh Lur. kuwi, Be. Sambele, Lur. Be, Sik. duduhe dulure, Be. Delok Ki, Lur. sik. Ki lho porsine babe, Lur. Sambel nggak bisa ketinggalan, Lur. Heeh. Mantap. Wajib ya, Be. Wajib iki. Sope genep, Lur. Wortel, kentang, buncis. Apa iki sawi putih, Lur? Heeh, sawi putih, Be. Senengane sampean lho, Be. iki Iya, kabeh, Be. jantenan iki, Lur. Babe arep sawi putih, Lur. Jos, Lur. Buli ya juga sakne lho. Wes. Oke. Lur, monggo, Lur ya. Monggo. Babe madang, Lur. Ya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, maem lur. Wah, seger, Lur. Pas ya, Be. Pas banget iki. Cuacane panas, Mame, sayure sop. anu, Lur. Sop. Sop. Pas banget, Lur. Cakep lho. Teh kuwi sing bikin pengen kuwi dadar jagunge. Sambele, Bule. Banyumun sambel sak itik. Weh. Tempe tahu, Be. Heeh. Tambah neh. Tetep sayur. Wis tambah Buli sing akeh, Buli. Be, enake piye? beh tenan, Bu Li. Heeh. Enake iki gonggur. Alhamdulillah, Lur. Lek madang babe karo Bu Li wis selesai ya, Lur. Wis wareg, Lur. Boh tenan. Mantep tenan, Lur. Ya, Be. Seger, Lur. Tetep babe karo Bu Li ndongane dulur-dulur kabeh neng endi wae berada, Lur. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur, Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine, Lur. Amin. Oke ya, Lur ya. Wassalam, Lur. Matur nuwun.